Ebi byona bigambirwe nyuma abazyo ubwo munyishenjero kazahabwa Bushenyi district Anet Katsime mugisha abire nayitorora egombora yakakanja rukorambarana no kurebuza program ya parish development model na nobu box yatiro mu byaro aho burka box katunjire mitware 5 y'entandukwa kandi buri cyaro kikaba cemerire kutaka box akabakazi abashija hamwe na neminyeto nko muringo gumugo kutungura ebyentasiyo makagabo Government yatira amajyani yayongera amakorero yiga factories aho kubakorera mu izura no guruho amajyani bagakora ko kuba kwenda factories twineje ushanga ebeyi neruga aharukaga kuzahari 200 abaresire kizubu nitwe abahingi abaresire kizubu nitwe abarukushoroma ahabwo kwanci banyisa ngo mu omutindo gw'amajyani gushumi ebiro bibere nyuma ho minister w'enshonga zebyanga kandi umuhinji w'amajyani honorable Rafael Magezi agambira abahinji b'amajyani ngo enshoroma yabombi niye bitira katare mukatare ko kamwe agarwanda ngatunga $3 buri kilo $3 n'umutwaro kumwe na 10 itwakitu na dore mwete kwi niyo kumina tukuzisi ikikurete no mutindo gw'amajyani nabwanyuma munyishengero kazarambwire bamwe omu batura batunjere sente za parish development model okumwore ko kubazikozise aho abire na itora naramu mu rwatu atiyo akahacaro kureba ekiriyo kandi abatura babire no basima gavumenti mwene nkebirahanga kora unizize form nizamutogwa form nazubakura nagura fatariza nato mwana uko gureba nukumisamu gavumenti ikavugana n'abantu bakateza aho bakwesipiriye ko gushashura loans akabantu bakazupanga bihayo loans baza kuhinga amaci mbajana hati bari mu gushashura ki loans changirwa ngo mugombora yakakanju umuruka gumwe no gucine mu buzubo mu parish development model dero mu kaboxi obwatandikirweho munyishenjero kazi obwabakazi n'ubukoraje munonga aho akakusingayo hati kabire kine miliyoni 10 umucyaro cyumwe amakuru akagasha kwa Michael atwashire